Na Hrvaškem nedaleč od meje s Slovenijo se je zgodila huda prometna nesreča z 2 smrtnima žrtvama in več ranjenimi. V trčenju pri Karlovcu je umrl slovenski voznik, ki je z nepravilnim prehitevanjem povzročil nesrečo, in nekdanji hrvaški nogometni reprezentant in igralec Dinama Nikola Pokrivač. Oba voznika sta bila na mestu nesreče mrtva. Še 3 sopotnike pokojnega nogometaša so odpeljali v bolnišnico, med njimi se en še bori za življenje. Hrvaški nogometni svet žaluje. Pokrivač je kar 3-krat pogumno premagal raka, zdaj pa mu je življenje vzela cesta. Elena Šterpin Zupančič. Tragična nesreča se je zgodila sinoči okoli 20:15. Vzrok trčenja je po besedah hrvaške policije nedvoumen. To je definitivno se radi o ljudskom faktoru, odnosno o ljudskoj greški. Pri Karlovcu je slovenski državljan v vozilu z avstrijskimi registrskimi oznakami začel prehitevati na nedovoljenem mestu čez polno črto. V tom trenutku frontalno nalječe na vozilo koje se kretalo iz suprotnog smjera, radilo se o zagrebačkom vozilo sa kojim je upravljao 40-godišnji hrvatski državljan. In to je bilo vozilo hrvaškega nogometaša Nikole Pokrivača. Skupaj s še 3 igralci lokalnega nogometnega kluba Vojnić so se vračali s treninga. Trčenje je bilo usodno tako za povzročitelja, 42-letnega slovenskega državljana, kot za Pokrivača. Umrla sta na kraju nesreče. 35, 31 in 27-letne sopotnike so reševalci odpeljali v karlovško bolnišnico. Ozljede kostiju lica, jedan ima i ozljedu mozga, to su ozljede prsnog koša, isto kod obojice, kod jednog velim je i zbog ozljede abdomena učinjena jučer operacija. Stanje 2 je še vedno kritično, 3 so odpustili v domačo oskrbo. Lažje poškodbe naj bi utrpela tudi 16-letnica iz avtomobila slovenskega voznika. Ta se je v nenadzorovanem gibanju po trčenju zaletel še v 2 vozili s slovenskimi tablicami, ki sta ju vozila državljana Bosne in Hercegovine. Vozila bila do neprepoznatljivosti uništena, tako da dugo nije bilo tako, moram sad već malo dulje vrijeme takve intervencije gdje smo morali sudjelovati. Vsi smo v šoku, skrušeno priznava župan mesta Vojnić, kjer je Pokrivač igral zdaj. Poleg reprezentančnega je v preteklosti nosil drese Dinama, Rijeke, Monaka, Salzburga in Makabija. Pri 29 letih se mu je življenje obrnilo na glavo, ko je zbolel za rakom limfnega sistema. Ponovil se mu je kar 3-krat. Moram reći da je ona bila ta zbog koje se nisam predavao ni prvi, drugi, ni treći put i zbog koje sam to sve pobjedio. Hodgkinov limfom je na koncu premagal s pomočjo presaditve matičnih celic. Darovalka je bila njegova mama. Prije još igram nogomet, sretan sam i makar igrao, ne znam, zadnju ligu na svijetu. Igrao sam ligu prvaka, igrao sam za Hrvatsku i sad bi igrao i zadnju ligu na svijetu ako treba. Njegovi soigralci so enotni, spominjali se ga bomo po nogometni, še bolj pa po človeški veličini.